Haleluya. Cyane haleluya. Tuzamura amaboko Imana duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Navuze ngo Yesu yaje hano mu isi aza ari kuri gahunda, afite gahunda ye yari muzanye. Mvuga ko yaje ari Imana ariko asiga icyubahiro mu ijuru. Asize icyubahiro mu ijuru, aza mu isi avukira ahantu hadasobanutse, bituma abantu bamuyoberwa. Nabivuze ngo navuga ngo nubu hari abantu batarakamenya Yesu ko ari Imana. Yesu ni Imana, Yesu niwe muremyi. Nanasinyagura mu gice cya mbere kivuga ngo mbere na mbere hahozeho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi ibintu byose niwe wabiremye. Mvuga ukuntu abantu bagiye bazimagurika kumumenya. Nari ngeze ku gice cya 11 mbabwira ko yazuye Lazaro, bisa nkaho aho hantu yakoresha gitangaza abantu benshi bamwemeye, benshi, kuko yarakoze ikintu kidasanzwe, kandi kitokorwa abahanuzi n'abanyabitangaza. Nta muntu wari bwazure umuntu umaze iminsi 4 mumva akoze icyo gitangaza, baravuga ngo uyu ni Imana. Haleluya. Ariko babanditsi n'abafarisayo n'abasadukayo n'ubundi bakomeza kuyoberwa Yesu, barimo na Pilato akabura icyaha, akabura icyo ashinja Yesu. Bamubaza amakosa ya Yesu akayabura, ariko akavuga ngo aramukubitisha ngo cyangwa kandi ngo amufungishe, amwicishe, ariko ngo yabuze ikosa. Haleluya. Ku 12 nyuma y'igitangaza cyo kuzura Lazaro, haza kuza umukobwa witwa Mariya. Ngeze ku 12 nakomeje ubwo aho tutabanye kare, abo twabanye barakomeza bumvireho, n'abandi murafatira aho ngaho nyine. Ku 12 haza umukobwa witwa Mariya, ngo yari yarabise amavuta y'igiciro cyinshi cyane, ngo ayabika mu rugo iwiwe. Amaze kumva ubutumwa bwiza akemera Yesu Kristo, ngo afata ya mavuta aragenda yasuka Yesu ku birenge, ngo arangiza hanaguza umusatsi wiwe. Yesu aramubwira ngo uzahazahura bibabariwe. Ndetse haba n'abigishwa ba Yesu bari kumwe na Yesu, baramubwira ngo se uyu mugabo afite ububasha bwo kubabarira? Nuko abantu batari bamuzi cyane. 13 Yesu aca bugufi cyane, yoza abigishwa biwe ibirenge, ikintu kinaniranye cyane. Ndibuka umunsi umwe igihe tuzanye hano na Huduma mwivuga butumwa, Huduma yavuze ijambo rinkora ku mutima cyane. Aravuga ngo urugero ugezamo umanuka ucisha bugufi, nibwo rugero ugeramo uzamuka uje hejuru cyane. Yesu areba ikintu yokorera abigishwa kugira ngo abereke ko, nababwiye ngo Yesu ntabwo yivuze nk'inyabu ngo ahagarare ku batuta avuge ngo ndi Imana. Oya, yakoraga ibintu bikagaragaza ko ari Imana bonyine, atavuze, atabagishije impaka. Bakegerana bagahuza imitwe, abafarisayo n'abasadukayo bakabaza ngo uyu mugabo ninde yunguye. Yesu atakoze ibintu birebire, atavuga amagambo menshi. Muranyumvise ba? Atabanje ngo azine cyane cyangwe agakora igitangaza bagasigara bagiharira, bakabaza ngo se uyu ninde. Bamwe bakamwemera, abandi bakamuhakana. Abamwemeye bose, Bibiliya ivuga ngo abamwemeye bose yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Banya kurimbukana bugi ngo nubu turabana, turagendana, turicarana, turasengana, turasirimbana, ntabwo uzi ko Yuda ari we umwana wo kurimbuka, wagendanye na Yesu iminsi ingana kuriya, akabona biriya bitangaza bimuca imbere, ariko akanga akarimbuka. Nika amagambo y'Imana avugirwa ahantu abantu twumva buri munsi. Yesu yoza abigishwa biwe ibirenge. 14 Yesu avuga ikintu gisa ngaho kiri mu migani, ariko ari ukuri. Aravuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta uje kwa data nta mujanye. Abafarisayo batahaha bati inzira, wowe uri inzira, ube n'ukuri, ube n'ubugingo. Mwene Mariya baramuyoberwa pe. 15 Yesu acira abigishwa b'umugani
ababwira ko ari umuzabibu w'ukuri, nabo bakaba amashami yawe. Aravuga ati jewe ubundi umuzabibu nimugume kuri jewe, mwokwibesha mukamvaho mugakonyoka, gukonyoka harya mugacika mugahwanyuka mukamvaho, bati muzuma babatwike. 16 Yesu abwira abigishwa ko bazorenganwa. Aravuga ati nubwo tujana namwe agiye kuza igihe mwitegura, musagire mwitegura, hagiye kuza igihe bazobarenganya kandi babampora jewe, ariko muzonezwe nuko babampora. Tubakabahora ibyaha, tubakabagira neza babahora ikindi, niba bampora jewe muzonezerwe kuko mufite ingororano ku Mana. 17 Yesu asabira abigishwa biwe n'abandi bose bazomwizera. Izangera nkumva nobwira abantu ngo turasengeye. Hari abantu bakunda kugira abantu ngo bakunda kugira abantu muzomusengere wa mufite ikibazo uzonsengere, bagusengera ariko urasengeye. Yesu aragusengeye, yasengeye abigishwa biwe n'abandi bose bazomwizera. Turasengeye, gutwicaye dusengeye, turi amasengesho ya Yesu. Haleluya. 18 bafata Yesu. Tumwasomye Bibiliya ahantu bafashe bagifaza gufata Yesu, ngo Yesu arabaza ngo se mushaka nde? Urabe ngo dushaka Yesu w'i Nazareti, ngo bikubita hasi. Barazuka ngo bazuka hasi karaba ati mushaka nde? Bati ni Yesu w'i Nazareti. Bikubita hasi kandi Yesu aravuga ngo kindi gihe cyanyu ni mukore icyo mushaka. Ku 19 aho nasomye ndashoje. Haleluya. Uko kose bizara ko bigenda gutyo, Pilato abyumva abireba. Yareba Yesu akabona nta kosa Yesu afite. 19 Pilato bamuzana Yesu ngo namucire urubanza, ararumucira. Ngo mwara kumucira agenda rwihishwa. Mwumva ukantu niho ngiye kurangiriza impamvu mvuga tuzokomeza n'ikindi gihe. Haleluya. Pilato aragenda rwihishwa aho batari, kuko abantu bose abasadukayo, abafarisayo n'abanditsi bahoraga abantu ko bavuga ko Yesu yise Imana cyangwa umwami, bakavuga bati si umwami uyu nguyu. Pilato aragenda ahantu ngariya, iyo batabona yandika urwandiko yandika aya magambo twasomye, ijambo rivuga ngo Yesu uyu nguyu. Ningabo yavuze ngo jewe namwitegereje nabigenzuye sanga Yesu ni Imana. Arabyandika bamaze kwamba Yesu aragenda bishira hari ngo abyandika mu mvugo zitatu zigaragara abantu bose bareba. Baraza barasoma bagasanga ni Yesu. Babagabo bose bamubambye barya bose batarakwemera ko ari Imana, ngo baragenda batonda baje kwa Pilato, babwira Pilato ngo Pilato wanditse nabi, wanditse ibintu bitari byo. Kiriya kintu wanditse nicyo tumaze iminsi myinshi twanga, nicyo twamuhoye, none ukagira Imana we. Reka tugire uhindura akantu gatoya, urahindura ni inyuguti muhindura ivuga ngo yise umwana. Tuvuge ngo ni umwami, uvuge ngo yise umwana. Pilato. Haleluya. Pilato ahagarara ayirengeye. Ningabo yamanitse ukuboko ko nasa n'uhaye mureba. Amani ukuboko aravuga ngo nimwumvire itangazo. Bati ye bagira ngo agiye kurihindura, agiye guhindura. Aravuga ngo ndatangaje icyo nanditse nacyanditse mubyumva cyangwa murorere. Yesu uyu nguyu namugenzuye sanga n'Imana yuzuye, mubyumve cyangwa musigeho. Icyo nanditse nacyanditse. Filimi rizinga abagabo basuzuma kuyimba barabona twaburi gusa yo tubimenye bashaka kumuhora kucyo twamuhora nicyo gitangaje ku munota wa nyuma. Hakini wokora uzibise umareho umana bwa Yesu. Yesu ni Imana ubishaka, Yesu ni Imana utabishaka, ubyemere usigeho. Yesu ni Imana mbere na mbere hahozeho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Ibyaremwe zose byaremwe nawe, uwo byumva cyangwa ukareka. Yesu ni Imana yujuje amakondisho. Imana ibeze umugisha. Amen. Imana imuhezagire cyane rwose.